kerting ke jong ni Iwan hajan jong ni ka por man ayu ni ki ke khu blei ki jong ni ka me lai lam ni be ko try Jesu ba ki ho yin ke jong ni na do ki help ki ba ko try Jesu da ga jing ko try Jesu ki wan ha yin ke jong ni wan puli ka tin ke jong ni kum jo lu ban yo so ni ka tin ko ko ba in ke jong ni Iwan lam ha ka por ko try Jesu ban ayu nam ka sni ka sni ka bang ra ki ko wan sin school ni es kan ba ka sni ka no ka jing kyrkhu ni wei na do ki mari ha do ki he ko pa kana ba ka sni ka wan ra shibun ki jing kyrkhu ki long yi lak sem jong ni ni es kan ba ka sni ka no ka sni ka jing kan ma ni wei ko pa ya ka tin ko ko ba in ko jong ni kalau ka tin ka ba ya mi len ti ni ko pa ka jing ka man la ka sni mi long ki brief la ka jing ya len ti ko jong ni na do ki mari ha do ki he ba bun si ni per shak ko pa ban ya na pendam ka man ko ko jong ni mereka jing ibu ke jong ni ko pa ke kundu shipon ki e jing dia but kam tam ke jing penshoi ke jing ada ti ke jing ibu re ai ba ke sni ke pin ke mau ni ba ba den ke jing ke jing ke jing man la sni in no ke scam of ti ke jong ni ma ko mi ko la ko try Jesu ba ko ke ti ko la bu pa kalau ko try Jesu ban ai men siem ba ben I ba ban ai jing shai ke jing ke jong ni dua ya ke ko por be no ni ko pa ni do ring kat ko try Jesu ba ka ma la ba ro ko dan memindah kat kunjuk apa bagi department repair school benpa ini sekarang memindah kat bagi kena hikai ru kunjuk bagi lapan yo ai je sa ke je shampang apa pan sa ni ke tin ke ko ju maka long ko pa ke je pedal kom ni dengan long ko pa da ke je do men sim ko ju ni an chim den ta pa kan sa yo ko ba ini na ta ki ko ju ni ngadai ke pa ko pa na ta ki ko ju ni na do ke ha do ke he bahwa ke jwan ke je ko pa ken ie je ban ki us ko yin ko ju ni Kini dia dapat pulih ke kecil ke kuih kejong ni. Bat kamtam ku try Jesu kini dia dapat imlut kajing im ke makat kumkawan kejong ni. Bat wai lu kerpang bat kiba kan kasni kan kasni kan bat kata aku kupa. Bat pensyai lu ikini kikpa kupa kemudian kikuh kiti kejong ni. Ada kini kikpa kemudian kupa kata kajing kekli kupa. Bat kisah kikuh orang tanah kejong long cik im bakin jamin. Mereka kumjur kejong long cik im bakin jamin si. Bakin sotu kupa bakin nongnak kupa kan kajing rak jauh buar mensin kejong ni. Jika dia nak wai lu kan kupa. Nak bentai orang kerja session itu bentar kejong. Kerkhui pensle por mensi mo kejong. To ai ke bani ke sentur kejong. Kan long wa ben ke bantai ke badan kam. Kaban ai jimen to ni ke yo asno ke asno. Bat kunjo ko pa bagin la ko pa ji su bat badan kam ke jing me jot ko man la kasi. Kerkhu ka pa ni ki phone hep ki bare ko pa. Ai ki ka por jus ko to ai ki ka por ko pa ke la pa ple jimen. Ya ke ke yo asno ni bakan ka por. Kanang kan long ke jing nakabenta ke jing ke jongki ko man la kasi. Wat no ko pa ni lang baro. Tu priang ini ko pa hajung tu ka jong. Waktu jong ko pa ni pa ki baro ka teng jong ni ka jing ni no priang. Kan ko por ni toy ka jing ni ki baro ni no priang ko pa ka por min si ko jong ni. Ba pa na ka teng ka tiang ba in jong dran in Jesus Christ. Amen. Disebut kau, buat ini, kamu tempat kulihat berat, aku beli fee, aku beli kuliah fee, bakilah, lah benda yang aku beli itu beli, aku beli dengan air di bawah, bakilah sekali, dengan sandal, jadi ini dengan ada berjalan, dari sebelum ikan yang beli tidak ada san, yang kena kuat, ini saya beli benda. Beliau slow, jadi imewai depan, jadi di department, wanitong telung naga infant department, bataba beliau naga primary department. Agar parti di sim itu kita jadi di depan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
the infant department, but primary department, Bakla. Penunggu U Blei, nama bangeit Nongkren I, Su Betiang, Bakla I dan Kuor, Bakaba khot, Ru ini, khot Uyati, pada pulih ketin U Blei, pada iet snap ketin U Blei, kanlong, kabantai, jika jinglong jingim, jongi malakasni, U Blei berkuiki. Bagaimana ki hati puak itu jumki baru hari disekuri U Blei. Akhirnya puak pak ini akan lumno Sngi U akan pak tu asya sobawan sim komentar jumki dan Sngi U hadir mulai belum Sngi U ini akan tuai penentang dan nafas alma dan segini. Okay, ini pendam ada jiwan. Ni ayu yami, ko pa jami paham ni. Ubalagan mereka, bak hikun jom Sunday school, komni kiwei don kat ni. Try, kas school pun pa, kalau Islam. Kabang sandu, ya kejinglong Kristen, kejong kyrkhu kejong ni. Doi isen ay bukan rak, bamenang ya rak, bat kersan buar utran bapa. Ya kyrkhu hep kejong ni, bat ya baru khot, jong, Sunday school nago ibadet, hadu ibalang pa. To ay utran bapa, ya Hinong kyrkhu utrai bapa, hinyo ya kecik percaya ke jong ni utrai bapa. Makinlah bangsa, banhikai nak ketien ke jong ni utrai bapa. Kaban kersan buar yakin konggi wishat di jong balang. Try, dokor kuru utrai bapa. Ya jingiaseng. Kibaki kun hep baru kilano, batok ayu, pasano, bagas kul pa, kan penonton, kan long, kabami medak kyrkhu Try, ni don hangi, ya ikong, even ayu kubor, mami try tu pensliat ini, daun mensim ujung ni utrai bapa. Ba iru utrai bapa, inna kan ai ke bapa tam. Kaban mi hi utrai bapa, batu ai baki kentien baru. Kiwei ai utrai bapa, kin long utrai bapa, kiba seiso hakita baru kiba snap. Try, ni dua. Bamendon rengkat bu, bat Jingiaseng kiba damsa, jong Sngi. Batu dari Sngi U bandang rengkat, bat Jingiaseng hati balang baru kibadan poka assembly. Try, ni kerpat, bamenang peniklan, yagi Sunday school ku try bapa. Haka assembly jom ni hak oki balang di bawah assembly baru try bapa. Ba, ngin sei ki wisha, bat kisaki. Ya ketien ke jom ni, bakin lasam kita orang bak utrai bapa, kin long kin, kinong yang kit lingkua, ya ketam ke jom ni. Try, itu wajib panik kepat. Bameni Sngi U utrai bapa, panmap, ya kipop bagi lingkang di jom ni, kibangi pensusi yang ni, haman asli. Tolong jam ni kak utrai bapa. Pakai nak buat bahasa. Ni ayu, ni pan, pani pediang lu, iki baru. Hakat kerteng kau koi. Kajang Jesus Christ, belum nampak dia macam ni. Amen. Hakan ipak kapur, ila pois tentang snap untuk kecil kejang Blei,
snow dulu. Bagi ni dulu bagi demonstration kalau bila dalam job. Nah, ikong Wellorich Sohkhlet. Dan kong yang saya simpat kong yang suatu. Kalau yang itu benar tapi string, simpat yang suatu itu so move uram itu kalau dan yang simpat ini buka Sunday School Committee yang berbalang Nongkren I ketika kim dengan U Blei akan kepor ni air kepor perlu diki berapa endap ketika entah apa sering aki ini jual U Blei una yalam ki bat una pesai di kepor atau U Blei air aki ya kawan pensau kawan pergi mak ini dan kepor bat U Blei una kyrkhu ditang jam jongki akan kepor minus snow ya kawan ya kepor U Blei alam pas jongki di kum kejing itu di kong Wellorich Sohkhlet di dalam khot mereka Balang Presbyterian Mawroh di badan ru haka isi assembly but ila long the ex chairperson haka PCI DWF haka Muslim bukan sawan insa simtiru kum di chairperson haka KGP Senate Setni akan kita senang berbantuan dan lalu kata belum rui Nongkren I jong ka irong principal joka Anderson Higher Secondary School Nongkren mengi kalau ham ya hamsan dengan itu ia ingin jong iru kong Wellorich Sohkhlet sebagai arsitek jongka jingbymbiang di kong Wellorich di para khot ini iba bisa simpi yang kepor kaba ini ai keting U Blei nampak demonstration siswa ya beliau ya ka Nongkren I ikong minyak kong jingbymbiang minyak pan Erwailan ketinggalan overseas Pak Sauko, Yesim dalam ketinggalan overseas Pak Sauko. But not about hampering in overseas Pak Life Unda. Bible bangeit kalau keting U Blei, kaya lap tu Jisu Nongkren I kepercayaan. Semru haka Bible jingbymbiang U Blei. Bayu khot IT jadi penting ke Bible bangeit ke Bible kelong ketin U Blei baru khot lembah sispa sauko tentang boros.
chairman, Balang Presbyterian Jingiaseng, pastor, Pesan, the khot committee Balang, the office bearers, Jingiaseng, Sunday school committee, Mawroh, the Nongkren I, the kina school, the Badon hak Sunday school, nga U Blei kiwei hak kerteng kebatian tam ke jong Jesus Christ U Blei bat umensim kui. Nga wanra ru jing U Blei na ke Balang Presbyterian Mawroh Presbyterian Church bat ngengit scam ba kung bapi ru hang ni pia celebrate ya ke World Sunday School Day anniversary keleng ke pertai ha ke Balang ke jong iru nilai kaju kumban syu begitu mentan ku Blei sibol chairman iblapan itu yang bat ngadong inong hikai ha ke department ke berdek ki cradle role ngehikai ki kena cradle role ha ke Balang mau khan bat ngamde ban shimti tu chairperson next year dengan shimti kong vice chairperson jong the Jingiaseng kente KGBC not set me ha ko bang ye don lang nak shalom Balang Presbyterian mencuang kene presbytery ni si don lang haju dengan din layak kelak no ar nilai don shalom Balang ba kemaulah ngengit scam ba Balang Mawroh hi barok kowe Nijio ba hak YouTube ba pilaya ya ro ba U Blei ente kam tam ko por covid bat kede ko ni ki Balang ko sdang ingkong bat kede ro kede na do Sunday schools ki ba wat na dang nimyo show ang ki por rinyo la bani shakri lang U Blei ni ai no ro na ka benta ka Sunday school committee kam tam pastoral dance Bilai ibit ban khot enga ni ko por mani sim bentalang barki ngit scam ba ka aka baro ko mangin pendem ak next step kan long kong kamon ka jong U Blei ini ni U Blei jinto ni ai mo imi a try ba kung kina re baro but kung kina U Blei ke Sunday school na cradle role hadu senior isama ramba Nindon rukat akan berpuas Beli iki mensim ki jongi Iki donut ki jongi Ki jinsu tu ki jongi Ai bo mensim U Blei Un syong pat ni Mi duai ni pai Ki mi Mawroh Dan Jesus Christ Amen Nah saya binapit yang berdul POE Nama mentah kesni Di Sunday School Day Tini Ya Kenal Yung Nongkren jong ke Sunday School Tetapi yung Robert Wrights Bang Ni la talk untuk don't pronounce Robert Wrights, don't pronounce Robert Wrights, then isi commission Robert Wrights, I am silent. The way na pedeng in ratba jong in Kristan badon Hayuki United Kingdom, but udon ha snong menchua baong ke Gloucestershire. But menta kayeng kesem jong uhiru itu idang don Ibadang long ki pastor ki la long ki long din ki jong ki sil don ter ki don ibadang don bat ki badang kit kia bah hakam Sunday school habala kayu ko September katsang mio I bang ulang long tau businessman no batre hangti hak shlong Gloucestershire but punya ye ke Gloucestershire Journal ane ke magazine but yo la ba ban kren lengba ke khbor ke jong u ya ki pat ba ulang ku bre ba ta pa de ke dono ban ya la ki kiwei ke tu ke yin ham tu fi ke de ke yin ke jong u ki khot Robert Wright's house but persya ke ni ke don pat ke yin u sdang ke Sunday school Mio iba udon ke jing terang bah banyara iki kena de manusia dia rap ke jail ke prison ane ke jail ya ki brio hang tu buat she isen ki kon ki seo ki jongki na ka kada wa banyara uyo iru babul maki kena isu like lan shaneng sharung ki ya shaneng sharung kimda tip than
U Blei namar hakatu ko por 4 don ke Sunday school. Ti uperkat balikin kini ki kena kamtam, ki kena kiba nio I hantu ki kena kiwei, but kiwei nek ti nongi kai kiba sheke I esngop tenan. Yo I begini ki kena hakatu ko por, ki shuya bon tang baki tray. Natu ndros nem sheneng gila hablet tray haki factories. Ladan ni ondrus nem sheneng hang ni libon hake infan ro kilai dap ndrus nem longo ba ban ongo pilik tray haki karkhana odin ki karkhana shnajan but haki mines but ti do yong but kiwei kong kadeg ba ba namar ba ki tray barot shitio Monday to Saturday kiyo latanga ke Sngi Sunday but akan Sngi Sunday kinju dan por bane Jingiaseng kim tip iru ya kata Jingiaseng kin kilak me ke syang ke yak kai ke lek sngewbha ke lek men tu ni Robert Wade sa ke Jingiu I jong usau sen kini kina pi barong atrai pi lek school haurak ti balik school Baru kau mau pidang edon di school, di college, di universities, ini kita bakal but we make scam. But ini ipa kita awan pernah berarti, itrai shitong baru arno ban penlek school pi. Resmosi kini kita nak kita beli, kita wani kita longi, kita duk besuk. Kim dan bol, kita make kita ban pas school lagi. But kita dipoleh unjuk dani rugi schools, ya kita nak kentai. Undan ta Sunday school, tu Robert Rakes udah kuat bah. Ban I jini dai kini, ban naga kadang upersyang. Ban khot lang bat kiwei ki kentai tam ki badon ka mensim. Ban ya rap iki kena ada inom shulong ki bam tip yung Jisu ki basulai lan ki bam tip ban duai ro tip ban kulili ki tip maki klam lek school ABCD no ABCD kumini aman on 1 2 3 no way arlai ro tip ki bapli ka don't know Jingiaseng A ke jong ka don na kata uya rapat katu kat ni ki kong Thomas stop but kiwei ki bayarap lang uyo ke jingiarap na iwei ikan kaya yin shipja ke jongi bungi ong ka kitchen ka sdang mingkong ke Sunday school hangta yin shipja jong ita I Mrs. King bungi ong but don I Mrs. Meredith ita ini lah panong ikong Meredith lani ikong bay ong Mrs. King but I Mrs. Mary Pritchlin kini kia rah I uki kentay niyo igi kami rah rapit ang ni Jingiaseng ru pada ki balang jungi ba ro ni siyo nakum no 1/3 don ki kirang ba but 2/3 don ki kentay ang ni ro ngi bon ba ni don ki kentay tiki nongi kay Sunday schools di ba ningkong hapo ke Jingialam jong Robert Rakes day ki kentay niyo I hakane gadur dala katu ka ne masdang kini katnyo prapo but kat nang ya kisnem tanga po san snem ni klaroi ba namar ba ki bring ki smoke tenat ban pa iki koning ko sedang tangi kena sembang kentay kadang kong hadin rendah tanga po snem asnem kentay ulay lang baniyo I begini ki smoke tenat bakila nang banlek koi kapag sang galong bakindon akor kindon burong kinlek koi kinlek subay lagi ya pi baro tu pensung ani mei mo lani ikong lani mano habo pidang rit de pila la mansumi kini ba digi por ba digi society ke inang salangi bikin juda som kanro teng shitio klemsom atio klemsom msola mudur ko pertai tmai mentaban lo bunta na kata daw Robert Rakes uhikai on tangi ka Bible lo hikai ro de jingle code uhikai ro ban tip abikedi ABC 1 2 3 ban nang ban puli kentiat ya ka Bible pi ngatrai pi sampai mga ai di English mga perkat kena reader role kena infant kinumla ban puli la nga khot de kitir kasi tuhan biso nga ai de kitir pare na mga so mga universal marok ko gila ban so to pare but pi yang ni kena gila tip
yo Jisu but hadu kas im ke Queen ha kata kapor kalok jong im bilat ro kata kwa ba ni kendo yo bat kale ye kendo pa kale pit ha kita ki jaka bo sedang ning kong hati in syeda ko mangiong bat suki ki shimti pade kabalang dah kayo i kabalang ang Gloucestershire bakal nang yan Kishimti di balang bat kinang yahat terke ba kini kena bat kini kinong ikai kente kinong ikai rangba bon kini ki rangba aro kat kong history long baki day itu di bami neki James di ba Robert Raves ula lit ya lap ya ki ha ki jail ha ki prison tak no kalong jing smoke men haba ki brio ki la shy ki la smoke to bat suki pasuki kanang yat kini buat ke Sunday school hatu mentah keladaan ars pak saupo ars nem mentah kesnem nyiso lengok ars pak saupo ars tangkat no pras nem ngin celebrate yang kejidang ars pak saupo snem jom ke Sunday school ke jongi ngin scam ngin bangi don na kata kapol pun ikena Sunday school segini kibaru cradle roll tak po kila U Trai junior ni si intermediate hopefully pila ya boy sa class bang ba ter belum ya jak no marting ting la ya boy si intermediate la boy si samlarang ba boy shoot Sunday school na marting ting la le pulis bar la mani kendo ting undon porsu la don kon don lock no rini scam Mari celebrate Aspak San Posnet Nin ya Roy ya mar ke Sunday school hi hakne ko balang but birthday hi baro ko we hakari jongi Ritasi Hills jongi baro ngitip ya kini ka ako after ko June khat mahaman kasnem ni shuti menta kum ke shuti ba ice ke sarkar megla ban kenma yu Thomas Jules missionary bening kong ubawan si rilom kasi be ki jongi bawan seng ya kanyang ko bangi John menta ko Presbyterian Church of India a Presbyterian Church of the KGPC not set ni pedeng assembly but leng Ninget scam, baka jing tray si tong ka jong o bat ilok i jong o por baki wan pre im don klem la don slam baka jing kala ki jong o niyo i baki tray si tong ba on tang mo kiwei ki missionaries ro ki let si tong ba ban pen roy bat hadu kat ni roy menta niyo i ru hang ni ba kendia ka hikai ki Sunday schools ki jongi bon sen hikai chapang Jesus Christ Nongkren I jongi nado badang ka Christmas story in your sang arbanai duna but haka jinglong klung ke jongu ke jinglong kena ke jinglong samla yo long pokong sneng bai to me Mary Pau Joseph but it me Mary jong Kemejong Jisu idan hado ke baklat no ringim tip tan sepang pa jong Jisu hakano kapol ba uklem don shu nama kapol baklat Jisu balas tang ke ministry Jisu nimyo isu rekum ukpa u Joseph ulahi kai bayo kon jong o ka ke bo day ban le om tang kitab ke jong U Blei tu por ni dan tang ke Old Testament ni khot ya ka Old Testament ki sulong itu ki kitab baktli ko weidin ke khot ha ka bo Jisu upuli ko weidin ko we empat don the New Testament ndai ka Mary pat Joseph kilong ki bakit kia ba ya ki ko na jong om tang Jisu sa kiwei ki don na dia ru pa jong Jisu ni tip syai ke dar U Blei ukpa jongi na kata kadau na itenat bah haka Sunday schools mana ikai on mai ka lai post nem ha cradle road di bar ban balang mokar niyo i ki meki kpa kita kit kia bah ni smoke men ya ke jingkit kia jongi kemeki kpa bang ini scam
Bagini kiba dang he dan san ro anda pilong ki keme ki kiba le shai le shisni pintin ma ya ke e jing snen jing gai ime kiba jampi but piru pinwan ya lam ki kon ki jampi sha ka Sunday school ban yo ka foundation ka baba shapang ku Jesus Christ ni yo I hang ni po Jesus Christ da kas nam lai la bunsi lai kai pi ha temple ha Jerusalem ha por bakila ye let ha to Passover ni yo I ba Jesus na Mary but Joseph ile pa Jesus don kat show but ki dekile wa ki Jesus yo I ban bo Jesus udon kat but kini kinong hikai bagi hikai ukli jing kli ki usngap ki juba ha juk ka por uru ulang bo hikai ki kilaleng mo yung kuno tanong kulong na kat asne muat hikai ni ki rabais ki bala de ki rew yam ki rew crowd ha nre niyo I bo ku tip shaidar bo ulong ukon jong U Blei naga kata udon ya ka ikhtiar ko Blei u ai but namar ko ulong uba ko sngewbha ki keme ki pa uba le eke bagi pa niyo I na da kai ko snem sdang ministry ki jong u but ki Sunday schools ki jong ni stress pa ya ki ni but hang ni pio I ba ong hang tu by U Blei Jesus hi u ong ni ki ni ki kna ba I ba ya ki ni juruai mo ko jinwai pi ko me na salam barok na try pia nang de to jinwai la hikai na do cradle roll kato jinwai na pensyong Nongkren na kani ko bangiyo I bala tho ang ne Matthews kat kandai kat sa u Jesus tu la ong sha ya ki klung ne ki kna ban wan hanga but what kang ye ki na ba ya kum kita long ke hima ya ki beneng tingi pa ro ki na de hang Pilong ki bo Blei u Jesus I bai pi ma pi pat pi I ne em u Jesus how to rock ti ba I u Jesus anis ngau komen mo bon ma station jrong ro ke dot publish bon pila ban pena namaru Jesus I kata ni ru ni dei ne em ban I u Jesus ni dei mo la de nim I u Jesus kata ko mo ilale ka babakla ba but bon sin ni kun iknarit ni hapan le ka niyo iru ba u Jesus hikai isenlan ki jong o ban pule ya kita ba to ki por ban pule yangi menta ka Bible ka tin U Blei bat bangin duwai shet le dang step perngap kadi ka por mo smart ba ban ni duwai bat jani kandola de ya keleng ban yalap ye ka tin ban penwan ni ki brain shit hima ka jong U Blei ban penkot ye ki na ki jingpang ki jing shitong nama ye ki hajar ban ki pau hajar ki brain ki up you Jesus katno bakin yo ke jingkot na ki jingpang ki jong ki ulapan imru ki bayak niyo I ki tu paro ki kambak ki jong Jesus niru mafi manga hato ni longmo ki ba tloy ban duwai kum Jesus ni longmo ki ba kloy ban pule kot ba ban duwai ki Sunday schools ki jongi ki kai ba shapang the jingim the jong Jesus Christ but the jingim ki prophets baro but ki wei ki jing hikai ki bahikai ki class kam rangba ai begini ki jing duwai ki jongi ki jing pule kot ba ki jongi kin long do long snam bat ni but kin la ro kum hakane pio I yang ni ikena school menta ni syong ye pule na kot ba ni hikai jing ruai ni hikai ban duwai ni shat men kum mo pile mo pi haki Sunday schools ki jong piru
nado cradle roll hadu ki kelas ramba but both same ni shit on bagi Sunday school skin day tan ki kelung ki kena nengyo i ki ramba ro nak kata kedau ni don ki kelas ramba kelas senior ki samla ramba ter ki bagi shim ki pastor ki teman besar ki dekat committee Balang ter nak kata kedau compare ni rit ni crowd ni long ni berit tam arsnem cradle roll hantai ni nim tunai kalai pongod ki arsnem ki laisnem but hadu ki ramba ngit scam banginang U Trai ya kam U Blei ha ke Sunday school but niyo i bahaparo ki kelas tang ka khotbah ka Bible hi ka day ka kitab ka bangi pendon tam mdon di kiwei pat apa pilih school lada bisyong kelas KG kelas 1 kelas 2 kelas 3 hato nakut senem menta pinilai ki exams jombi boy usnem temai March February March pitit pat temai ne pirak lagi tu ijuk ne Tiap kau temai ni pirak lagi jumpa pipule kelas 2 orang pirak pas le kelas 3 ni pirak tak kejuk ke kot pipule kelas 2 ni pipa ini pati temai ki kot ki copies baru habi ti temai no Ndre bangi one Sunday school nilai na cradle roll siya infant siya primary siya junior intermediate ter ngira kejuk si kejuk ke kot ba atau kami demo apa pelang bah kata bangi puli ya kejuk si kejuk Ndre ni puli hak different ways ki bon benta kum ki thlong red ni di ya kedut tang kedut ni kum ki belakang kena kam snow tu again primary ki junior bala kam thai ki jingbam but kam si intermediate shaneng lele kum ki belakang snow tu ha lade kum ki kena red abo pipe ki kelong ki badon haye dan sedang diabdi tang kedut sudah ladap teginyo prabanai la sedang ai kendiat kabam kubakam kha kendiat lakle itu mongki mama rice buat kiwei ter pisala ban bam kat akasnem ke jongpi ya ke jimbam ke babang ke batiang la ban bam lo palo kunjoro kalong na ktin U Blei kat benginang puli ya ka kata kidang don ki ki sembo jing perkat ki bangim la bangin ngau tu but yo iru ba ha 2 Timothy ka ong kumni ya the jing pun shai na ka benta ka tin ka jong U Blei ha 2 Timothy ba ha ka Psalm ka pia puli mene pia ruai pi ong ka Bible ni ong ba kalong ka tin ke jong U Blei kalong ka syarat ya ke jak jonga bat ke jingshai ya ke lenti ya jonga hatu ni shia wai mo hatu ni shia ong mo ba kalong ka jingshai ni kalong ka syarat ni shubo ha kendong mo ya ka kot ba ni ya puli lang ching shisem shua ha Jingiaseng haki schools ki ba pilai ru lagi di school Kristan ni pule kot ba ni hikai ba ter ni yo iru ya ki jingtho ki ba bon rupom 2 Timothy lai khat nyo ko ong ka jingtho baro kalong ka bla persat men sem do U Blei bat ka ba mentoi ki jingikai ki jingsneng ki jingpen ki be ya jing penmelian ke bahak bahok ini baru nak kata kadau kalau ke jing hikai ini iwe ni scam bah yin ki jong pi baru pi don ke jing tuai lang men step men meet mentah ki por ni i la
pa ban yok por namar ikme lah mi dan step ni ikpa lah mi dan step ni ikenlong kena lah ponyo kecil nyo sheng haskul ni ha college ni ha university sakin no bentang la long ka ba ba bangini tunduk sipor kang san sipor mine ban siruai sidekot kijing ruai ban puli kot ba atur kat ni ban sipatai kendiat bat ya duai lang bat duai ngangin scam bo ublei la yang iwei haki yen ki sem ki jom ni paro kenang ba ngin la bangin puli yang kecil ke jong ublei kung si yang namar ki ong kayen ko paduai lang kaya don lang hato kini ki kena ki baru piken mau kani jinge to kana yang sepuni kan dia pinye to kana mo piken ni mo hanging si ong wei untuk unong ayu untuk unong Samaria uba bahan dai piken mau ke jinge to kana ni untuk beriu neu berakhir mo udah upaya lenti na Jerusalem sya ke ayam tersno ke Jericho bikin mana em usah asyok no aki break berdekat kita mau tulayap ki break no iuhan road menurut untuk bawan ban ya lenti lain ngot kiwan ya lenti we untuk ningkong wan ya lenti Weh, ulindo, mud kinong yalam habalang mo kung pastor, ilaban ng pastor lintan, nang tawan sa gilebi, ito membasan, klem yarap iya bini pastor lintan ito membasan jong pidik ba yarap mo, akpor covid lenyo yarap ha. Nray ini kiyadbet unong yarap yung niyo ba siya asyok dewe kung tungiyo? Nong Samaria babaha namar wat lada uday unong syur ada jikisya kimia ki jiu bagi nong Samaria kia syun baha kim just mau tenang reu jisu hikai lembah kene kejing hikai bangi deban ki nong syun ki jongi nim deban lebeng ki nong syun dengan lap yaki lele ke jing shitong ni deban yarap yaki ban ni deban slow sen yaki pidon ne ke jing terang ban yarap yaki parala ningin ya betnya kumlindok ban levi ni don ne ke jing yaki basyun kamtam yani yaki bang snow tenat yani ki bangilaya long nilaya ni mede friends show Takno belong ba aka ba snow tenang bangin boat ya kecing sneng ke bo Jesus Kristi ulah hikai ban long kiba ya kiwei kene jinge to kana ke mo em jona mo syaba mo ei kum tu hau do kau ba he ma ko kot ba krem o we long sha no we ni ko kot ba khasi jemi ko ong do kau ba he mo Nilai pada ni siyo kidur kidar, nama lalu dok kau barat tu nulak bangoy kan Jonah, ni kenal, balai Jonah usah ngoy pun tu dok kau, kalau kau ngoy very good basta no sadla, ya U Blei uklem kau ngoy U Blei, U Blei kau kini cerita Syria renta, hanya ni relate ya labi di bagi dekat pala usin jom kile le sneu ba bapen wan invite but one yang mai ki takno galong kapas mosi bo jona ongko pen ban em the pale U Blei yang as kami nganle che accept ni siklang bunta teng ni U Blei pa ini gawe ke kam imei pa ipi gawe ke kam ki nang ikai ni hangnong no ki pa ipi balai ngimle kata nama yang epi kata nama yang hab ke ke bunyi kuat ngimle ke bunyi kuat ti U Blei tak borba ke jong hang ta halimo wat layo tia mangyo i sya ban kersiu badala kersiu dalai keren berkibri dalai le itu kalai nasib mo bale by lots bunyi ong dalai yo ke kerteng jamu wong berat yang ni ha keduriau ke badan
taka bahe bha ki jing phalo ko ting madep situ namangala le bakla manga hapsha bread mangiru kenya bangile bakla don't aim ki consequences ni ki results ni ki jing longi kita ki jing le bakla Nri ladang le bakla ska po bangile bakla le pop ska po bangile pop U Blei U kloi ban ma ni kompa uma biu jona bo don lai me lai sni hak po ka jong jona u ni u do kau klan ta deki beniak u jona shumut teli dong mi pat ni yo I panmap no Blei bongan let ya ka kam ka mamai pa ni ru ka ju wat la ni tam sngi nei pa wat la ni le po akban U Blei ni don kamban penrit ilebe ban panma bangin longkong u jona kini roi jing tu kena basuk ba ya kan mau ba mo sepang tu kena den bangin tu kertelu kena den ni syutir ke jing ke jamu yo Jisu ule ban snap yo Jisu harana jong Bethsaida haro jong popong Galilea Banio I unsuko ban Jisu ule snap kala tangan ki beriu bar sana jangan tan kirang ba ning ti kilong ki kena kano pikin mau kene jing tu kena ide kena shen ranne kena kentai balai raba dala yalam Andrew Ish, kita start pagi ni kena senrang deh. Ibadah kena 4 orang baru. Isbun ni. Tangi ruken. Raktifin siya school. Kapag bamarui kang no naik teri kiberiu ni. Ya share ni ya ailang ni mo. Kabang gadi namar pa ni kena senrang badang deh. Ilong ibasbun ya U Blei. Upan karoi baha tang nakat nu teli kumtu ikpu barli sang teli ikpu barli ba ar teli gidok karet U Blei upan karoi baha lumba jinduai jong Jisu padahal dia bang padulatan sakat ar tu kri makat ar syang kaju yang ayi dan ini long ni bakap enap Hakino kino ladu ki baret ki kena hadungi ki rangba ada berteman tak mak ni tu Jingiaseng bunyi don letak ladani kapna kunong in expect U Blei buun penroi ini tu ai ni long ki basbon kun unio kena kenang U Blei un te shushu ki blessings ki jong haki jing jong ini kena red kamtam long ki basbon no sakayos mo berubah kot ne which wrong ukiu yudi ngayu kumtu ukiu yudi dembol mon dai ki mau tando la shong tu la le Jisu khot ta kentin yo sakayos ki mau ne ki kentin bo khot yu Jisu Ongku sakayos asin uban hiana no tu di momentan sini ngane bangja yin jongwe lalu ngok sakayos kuno Jisu tip yang ada kekerteng kumju ya pianga u Jisu ulong U Blei ujongi unong abang brod ujongi utip yang ada kekerteng kejonga utip ya pi da kekerteng kejongpi nimdei ban small pela abo khot yang ni da kekerteng na kekedau ni don kam bangin I ya ukom yo Jisu komo Jisu I yang ni pulih rohang ni mo kani jing itu kena ba sakayos uong ngan ai no shiteng ni kespak kejonga syaki baduk mensyua ude Nongkren I jina uba simtam corrupted ikbe ikina red uba simtam ya ke ke ba unde ban sim da pani kendu Jisu kedolu ju tapi Jisu ngamnum corruption ka pangalasim mensyua ngan ai no saw syak bahkan ai no shiteng ya ke bangadon sya ki batu
hato mangiru abo Jisu khot marmet ini ngin demo bangin ay kedorot ke jongi surrender ay pilot hao kini jeng tu kenal David bergoliat ke pahamo hangi David berit bau goliat bejrong bau David angi bang kena samla rei tang ki mau tang kiwei mau bo syak antu ulala pentelon keram yang goliat urat ba ubala aduh sau po me wala shalai gitu ki sipai Israel beli pinggan beriu moban ai menyesok percaya nga ting lo ki sipai Jew sipai Israel rehangi yo i abor kejong U Blei upen kup yo David but klempong gitu kenar klempong helmet klem rak buat klem tang de jingsyak mau but imau de tang ke jingsyanya kejong o ngiru abang ikendo ki jiye ngin syusyanya teligom ki kena red lajar ki exams yang ani klem yo krem ha por covid o klem yo ma mentashi snem ro la shepule wod ki no ikai di colleges, universities, roga jola shipan bon sang ki projects. Halet hi bet find bet Google search lenter badi kiwei. Da point exam la ku slide. Nre wa ku slide. Shanya don de jinget ke bas kem ha u Jesus Christ U Blei umbo ulong U David. Kini roji kenapa kita main bersetenan bagaimana la aisin Sngi U Trai wei tu wei Daniel mo ni duai kan aisin Sngi pidi sa ajang jong mosque jong Muslim mangang sa mission ni dan ketua mosque tu marjan cegar kana lumding dan setiap mereka so bilang duai di Muslim sangat arbajela duai sahaja mereka duai menginginkan mau ne bangin duai ya U Blei ikan mau ne bangin ong ting kung bo ong new Daniel mlei radangan bot pe ke bangan julek ngan duai license ni tapi berat ya nak rabusin tu berat mlei nama ngasania U Blei hadus jong udah jingsong si bagi long best friends ba jingsong si bread tak bread ni boleh pada padu angel ban kang ni disentul kising the one man step leaves bidang angel don ban kang ni disentul kat notam mengiru nginlong kibayai syanya U Blei pedeng jing baro bah kebakat do bagi kena kami si stong tenang ha jing itu kena stong Shadrach Meshach dan Abednego nio bagi nilai ke jing long samla ke jong ikim kuwa ban pentingit ia lebih di bams ni ki jindis rengkat baru Daniel bat nio ke nuksa ke babahaba na kini kena samla hamtam but anda ki hak bagi deban money how to patem dura bae but bagi money ketuka statue siar ke jong untuk kim trek ban money yang only bread ini akan ding kabahe makiap nama nim kuat money ya kiwei pat kiwei tak no kelong was ngong tenat banyak ngong beridan ban money Jisu ban money kiwei U Blei ban money tang yu Jesus Christ U Blei jongi bagi selap mensim buku itu pertai mentah kam di bakame nilai jersetan bat kiwei ni dei ban tolerance ban yaisha ni day or bani imlang ka salang pati kiwei ni day ban compromise ya ke jingit ke jongi maru Jisu yu ang di tang mga kelenti ke jingim ke jing shisha ba ke jingim nakakakada hoot ni imlang bat kiwei henry ni day ban nyet bawat ka syaiyak kung Shadrach Meshach Abednego rumat
Ringa la bread chwaban bread la kone nyau sin ka jing klut ring yo I baki klamia udon patsa away hang tu kaju yengiro la dawan ki jing ngin susyanya dayak tomat ya nakabentau Jisu nakabentau blame tepe kabanuan syadid ringi scam bangin laken ban im kong bakwa U Blei ada pipa yang tu sok mong itu orang sok mensem bakut uni hangi la sibo udon ka jing rangka ni don ka jing kemen ka jing so ka jing yaisha ka jing lesbon ka jingbymbiang ka jing jamnu ka jing yaine pakat tu ka bangi etam jadi self control ni bor halor ladi uni udi sok bahaka Sunday school ni hikai bah haki Jingiaseng kena haki Jingiaseng sama Jingiaseng ramba namar ki bade ganyo I haki Jingi ki jongi gelo ba ba benong ki ba halenter Ringi hakin bangin persyang tak bala lada ni bakla ni nyumdai banting lada yang ni la tho ya ka kerteng ke jong ya ka kitab ke jingim namang ni la yo ya ka jing ka arsin lengba ke jing panmap ke jong ya ki pop ki jong ya sat ka snam ke jong Jesus Christ tak ini dah senang Jesus Christ ambil isu iki pop ki jongi but tho ya teng de jongi kita pecing ngamit scam begini ki kena ada bar ko kin ma pe ngindon ke jing ku bunong Samaria bapa ngindon ke jing kemen ke jing sok ko Daniel hakran kising ting ngindon ke jing slam ngindon ke jing lesbon ye kiwei kong bangila pen mene ke jing le bah ye kiwei ngindon ki bayai ne hapdeng ke jing kala ko pertai ke babon ngindon ru ki ba jenno ngindon ke bor senjar lor ladi bat wala kim tho hamni actually ki di bangise skop tana bano kadi ko obedience lani ngindon ki ba ko mo bha wat ngindon generous lani ki ba men ban ai ki kiwei ngin scam bo U Blei on kta ini iwei komo la ikai yo Robert Rakes la bo aka download ke jong ba isen kena hakajuk kerukom ye niru paro kum kinang kai Sunday school but kum ki kena bawan si Sunday school ngin persyang ban bo ya ki ba Jesus Christ ki ula hikai ni but hakapor badap aspas nem kani ka jing sdang ya Sunday school ila pengen yong muat yo I how July 1880 hashispas nem but ni muat pensa nam Robert Rakes udon London but ni scam ba U Blei onang kyrkhu ki Sunday school skeleng tang hangi Hendrai keleng setelah no habangidon di school berbau nak benda ke burung boleh amin. Tentang ini penuai no Kristen ini berikut ini solam jiwai kami sispa lai kusau na kaba tema sispa lai na kaba kamren bak hadir bang nakut dan dibuat sngewbha dan kepat ya teman pesan betul orang bagi bantu U Blei dibuat nakut dan air kecil dibuat ini roy lang dibuat sispa lai kusau pemila yo kecil U Blei ini ro kalong kecil sngewbha ini ro kumbasi beban chai sngewbha jangan ketiklah bala
bagi yo ke shisha ni ro balok tu khot ke jiwa siswa life sound Balang Presbyterian U Blei Nongkren I dan Jingiaseng Mawroh lana panmap Inwai khamtam seban bdiang ki ko trai ko long jang thang ki be kyo khmat khadis ne jong kyrkhu ko trai yagin wa yaro na pan her khmat jong na puli bachas ko na king jamel magi khon hab ki baret na dwa ru ma jong ko kanra bagi yo snow ko trai ko bo na king jamel magi ship ko do jong isai ko trai kalong ka bo ni ko trai Nalaban ya cepat kumikon kesdan, badap dekingi, badap dekingi, badap deking spon. Oh kita kau ibu boleh dan board baru. Kyrkhu menarik Sunday school. Ikon hat berit kurai genang san nala kesini. Hajing itu bacana ini. Hajing itu hajing tip aku try. Ya ketin kemudian dan board cuma try bawa. Itu harus saya bantu Kyrkhu try kong eksekutif kodo cuma. Kalau penan kami ko try, nalaban sakhi me ko try kat kunga sap mat kapong ya bani la ya lo diskriya boleh. Kyrkhu ko try se kapor man plai kat kin Kyrkhu sai tam jome ibuti ko por dan sa boleh. Jadi ke Sngi bro ko ai hakki boleh jome ma boleh ko jome. Labai kene ki pangi dan kete Jesus dong penembi. Badra ai badap yang da per hai try long Jesus Christ. Kejingi pa kapamayan ko plag jong le pa mo jupun. Nam selamat yang ngai bor boleh mensim ko. Dia Kyrkhu lah, woi belajar saat ini kau masih uspa jamu. Ini soal saat kau pergi Sunday school hamil pas lak kebertai. Bangeit hamil pas orang bertai badan baca U Blei. Mentah nak taruh.